Madidir leis an ardmhéil agus ceiste sé. Ceist sé A agus ceist sé B. Tá ceist sé A bunaithe ar an grammadach. Beidh ceist ann bunaithe ar an tuisce ginneach nó an máchalínach, nó an bríomhar séir, nó haimseoirí, an bhfuil an nochal buinneanach, fearanseach. Tá ceist sé A bunaithe ar an grammadach. Dhéon cinnte de go bhfuil go grammadach ar rólasach. Tá ceist sé B bunaithe ar do thuairim féin. Question 6b is based on your own opinion. Gan áras tá ceist bunaithe ar an slucht. Right? Obviously the question is based on the piece itself. De gan á tá ceist bunaithe ar genre an slucht. So the genre of the piece. Genre cosúla ancient telling, tourist report, play discussion, tror direction, instruction. Mar dúir mé bunaithe I do thuairim féin, in your own opinion. Ní gá ach gá piece of ólas. No gá piece of fíneise a bheith agat. You only have to have 2 pieces of evidence to explain your answer. Smínig ar ríis, an ilíocht trucha mark, an prose trucha mark. Na Léamhthuiscint 100 mark. 100 marks.